so eni yeda se uguswa ehwe sanse ya na channel ne doso so waje bresa Adom TV na abehwe ye ni sopa yeda wase braso si edi nkomo ne yebedi nkomo de na mekai wo se DBS Industries Limited kwa me mo abrane DBS for se wodan no wasi adru se oboso no mo ni nkita ho na wonfa na de papa mekuri dan no so manfa chance papa bi mutu suma wo a chance an re na chance an empo DBS ho nko a ena wo benya bi na mekai won so se St Andrew SHS aba ama ba ta nyina se wo ba natural BC so hwe no wi a fa ne kokko na won twaswasi no e wo ho na won twro entwa na wo ba ne da che enye fe Richo kosi ade achi anopai fa bi gunso hiem ne twitwa no twitwa we nkwada nom empanimfo nom ade achi se na amini beda ho no anya hoden e de aye adwuma ba ta je se ono ma ne nyina no manom Richo ko Franco Trading Enterprise air phones laptops accessories printers Franco TV air conditioners and ne boy den Franco ho de no e da form quarantine no mu ni nkita ho download the Franco app ne to phone so ubi ho ane mo ton bia bogwase na no mo edinkita St Andrews Ultimate Remedial Schools watcher wasi so no ya wantwa so teacher training aba person ko bi nursing training university o mo srada no aso do ho ba ko St Andrews Ultimate Remedial School in sa boso meka krabi do betre wade obetro no watwa wetimi atwa wo school so anu akoi ene kra me mu abra na mama tena se amba bedi nkomo na sa brede meka wo sa pomudi ho nkomo ena yedie ne bedi apomudi ho nkomo so de na mu se yesase a free a year or D4 Charles will free give us Herbal Center as usual and they are wasanya besra yibim. What do you for Mache? Badwam Afisem now so. Nyame go sisra yem pa. Yeah, no word and as. Yen hwe de give us for there na mo de som yen. Ma me mfa nche akase yen fa ma yahwefo. Ene etie for cheche ne benche ene anope. Onu say give us there bre na do nyina no ya de ne mapa ene ya de so Ghana ene ahwefo a bre na do nyina o mo hwe yen. Na nani yebedi enkomo de afa how ba kwa enam so ma ede mire oyo ewo emememu ede ba cause o hwe tresem no kra na o se aware be heaven ketwa ewo asase so enti se be heaven ketwa asase so dia ense se ukofo ha ne amane bia de ba na onum se aware mo ni gie nso aware echi enigye eye awo se ebiamba ekuma afre na nkontanfo ofre na aso no so ofre na wo ba na kura kwan ya obetwa ne adura obeya ansa wonya bi no eno ne ye pese brand de ye pese ebesi enti mi din chiakase ye de fie ye give us Herbal Center ye nkofa ba ne ye na no for ye orani monyam for Solomon Kwabi eni ora kofika kare nchen e de mahwefo nyina na ne enti give us ebre bi ye pese samu koto ye nru na mo frɛ ye enie won se ye wadura ye frɛ no ye orthodox edru na answer na friend ye di kan bisa so yare ye friend BP any diabetes and answer ye diabetic patient ye di kan ebisa eno na be ma ye ekwan anase nyina so ene akwankyere betumi di ama o se edura se onum na ekwan ya fa se odenum eni enti be me bia onum BP eduro na diabetes e won so anase o ye diabetic patient no ede ohaw ede bre nipedua no ede ohaw ede bre wo be ma no ema oye mre oyew e wompem no eya eba ede nti na ye kasa sa wo fa sa nnu na ye woni ye fre no ewo ye kan eye side effect just e dro na wo nom no ensonsanso boni be na ede be bre nipedua no emu baako ene se ebe ha wuntini no enti se ebe ha wuntini ni dia na ese utumi pe bibidro yanka se dro no anase obipi anase diabetes se dro no janom na mom no obanu give us yenu na ye hahama no obanu de aka ho na etumi aboa ma yare no wetumi etu ase na obi ka se denti na ye kasa won se ni pedua no ewo honom no aye ntini no ye wo ni aye frɛ no ekwa etire na anase adwen ma ye frɛ no dopamine honom na moja hodo ni nyina na ye di afruhia na eno ena echeche edekọ intini ahodro na ewo nipedua no emu eno nti na ebre ni edo nyina no se enini hu a na waka kire adwene so man hu ade we me kwado me ni age ho na waka kire akoma no na akoma no de moja na afede wasane moja no edi egu sebi obema emu na ehye se etumi eye adwuma de ma na eno na sa nkwa nkoba sa na de ohaw ene amane no etumi ede ba entini se ubeti se ye ka se be ma bi ewo eye premature ejaculation anase owo erectile dysfunction edisa ehaw ni nyinam ene nam ye den eya ede eba na won se ni pedua na wo ho no mo no wedidi awie
na digestion atake place no ewo biaya eko store eye nnuane nuro ahoden de no ewo akwa se kotoku bi ewo yefun no mu enu mu ansa na ebe cheche ene moja de enko ha nsuo de enko ha ahoden de enko ha se na betumi aboa ma eye nipadua no etumi nya ahoden na etumi akonkan na wonu se nno ni nyina no aya na de sa mre oyo ene intini mu mre oyo no etumi ede brew enti se otumi nya eduru a ebe boa ma untin no emu be den na emu be hye mu kena na etumi ahohuru mu na ebre ni nyina no etumi akọ enti ne ye ka ne sa awie no ebi a me ni muti a making ebe ye obi nwanwa se ayemtim enso ye how ba ko a etumi di mre oyo ede ba ba ema mu ana se ma ba ema eye mre ewo mpem ede enti ne ye ka sa ayemtim eye ne ye ka na eye constipation wadi die na ompege na aduane no na se dipadua na yi ne de afri mu de aka no aye waste na wose ba no se ama bra no a etimi ma ba mu ye mre niente etisa ne se won se moja ne tumi fa ntini no mu enti akwa si ni kwan enti moja no entumi ndi afuru sane se na etwa se eba enu ntini ye kire se eduru ba kwa betumi enya ano na etumi aboa o eye givers cool capsules. Okay. And have a givers P capsules. P capsules. And the bread cool capsules no serve as spaghetti no. Na eye P capsules no so no eye intini no adwuma. Na etumi aboa ema obema ye na etumi akonkan. Na won se empempi no anase fitititi nyina no won se obi o kasa anase woni ni di nko o te se empampan e woni tin anase okokan na de ahwo se ekuro ni tin pa cho nya ekuro. Eya yemti ya ni aka na halitosis no mpacho enye ekuro bia na obi enye ekuro na woni paniti enye ekuro eya yemtim ene ye deba won say ba akwa eno na friend by product no embassy nti no abobel ewo nipadua no mu enti sa ade enso tina fa ankoche a enka na eyi enti eyi nka no se ukasa ese eba enti eba no na esunsunso aso bi no enti no sa hu sansunso ni nyina na ese otumi pedro na opege ho na hohuru nipadua no mu na nipadua no mu da ho se na betumi aboa ma human system na nkasa no ebetumi aye adwuma ye functioning no ebetumi akonkan enti unya givers P capsules and have givers cool capsules na eno na ebetumi aboa na eno na ene Ghana for womo se womo kirema a womo ntumi nkogina herbal shops pharmaceutical shops licensed chemical shops and have the baby eton aduro bi enti no womo twanitia okope ase ma me givers pico givers pico na ase ma me givers P capsules and have givers cool capsules eno ene betumi aboa womo kan ni na abom waka mienu na abom na me gidi pa so se womo a wo ye pharmacy ahodo ni nim se kwabra na ba hodo mo a wo so agi mienu ni bo eno de Ghana for ankasa na edi na ba enti no ora shop one mo say ma me givers pico na ase wa man givers P capsules no the cool capsules no so etumi e de aka ho enti se na me di kan se ye hwe niam ahodo e de mire oyo e de ba mpam ye di kan hwe obi a BP ana so ye diabetic patient ene ya san hwe constipation baako esan ye womo a womo taye masturbation se wa ye pen ana se woda so ye won se bi bema no eye ntini enti wo twetwetwe sa na uma emu eye groho uma emu eye mre nne se o hwa o di bobra se de Kristo ana se Bible no ahye ya ana se kwantene ne ye different se when de wo twen o se wo twen ntini no how no the brew okay enti unya sunsumu ade na fi twesem no mu no na hunamani enso no eno so nya sunsu aso bone ade so de ate se tai wo twen ana se mu ye mre emu ye mre okay enti se wa ye bi pen ana se woda so ye no obi anyai na se wa ye pen so a mesrew no abomode akopɛ givers P capsules any cool capsules no enti P capsules no ebe ye ntini ni ho adwuma ebe san kekan sieni manetumi ayede aboa o ye pa enti mesrew obi biara o sa ha ni amane no ontumi mbomode na wontu ho anamo na ase na aye me di kan se heaven ketwa wa ware mu no so wo sa ha nyina na ukoware kra na enya ade betumi ewie peye ema enigye no etumi abankan na entu na obema bia nso de unya hokafo na unya odofo ese otumi rewura no menema akwa bia mene ne call aye school wa chen sekere enyinem sekere na ye friend 8 million o ta ko 5000 to tumika one day ani akwa bi sign ho eni so 8 million twa no ode ne metame no
me time no na ni ba no so no na akwa na wi ni me nye be ma obe kompem a obe time ho kafo ese bre nyina no udi kan ekọ nanim wo ye be ma nso a ma starter no enye ba akopẹ wo kasi eni akpa na ese wo na wo kọ no enya afi na won simpia na obeto anansesem wo mpemu ena na anu me kọ adwuma ena me check na check ehu hia nkwa na de bia na e bre wo sign ma umpemu agudie enwie peye na ntumi enkonkan enfama enti ko Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop bia empo mo ahoduro wo man mu givers ye no enye na da bem say enen na so bi frefi eye North Carolina and also peak houses ani ko na abo na pa o se nka na nefu e kakraka pa so nye duro bia na wa twen ma o dun se o afide ni mu ha wa ye kama enti ko na kopa ye nupa ni bi na no e bia ma kire bibi mo ha no bi nti ase ana so bi obeto onye duro no bi eto wa ko to na pa ko abetumi afa so anum na na ma no screen so na mo ma mesi so ebio eye 0543 22 24 70 0543 22 24 70 and afi 0501 55 68 28 o friend now penchiremu bi aka ye betumi e de ama ye da sepa enti mi ko edie say kwasi ada ye moda enanu moda enti me ma enapa ye da se awoda pa na me ma dokon so e ma me ene ne ho kafo ene Ghana ma nyina Emma Dasronko, Yeda Sepa, Busiade, so D4 Charles, and on free givers Herbal Center, and a Dupa woman, or the Honsem Amayana.